mwahisemo neza gukurikirana gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro dukomeje kubagezaho ahangaha kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu. Ukwezi no kwa gatatu birumvikana umwaka wa 2025 nagira ngo muntize igihe cyanyu dukomoze ku nkuru eshatu ziremereye kandi ziri mu zikomeje kuvugwa. Ya mbere, Uburundi biravuga ko bwa buri mu biganiro bya rwisha cyangwa se ibiganiro by'ibanga hagati y'u Burundi na M23 mu rwego rwo kugira ngo M23 yorohereze i Burundi ibahereze abasirikare yaba bafashwe matekwa yaba bamanitse intwaro. Ese nibyo ukuri nukuhe? Ndagusaba ngo uze gukurikirana ikiganiro umenye byinshi birambuye kubirebana n'akababaro k'iki gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko isaha n'isaha haramutse homvikanye ibibombe byabigiye guteza akaga gakomeye cyane muri aka karere ka Afrika Iburasirazuba. Ikindi ravuga turaza gukomozaho, u Burundi tumaze iminsi tuvuga ku nkuru zirebana no gufungura umupaka wabwo ndetse n'u Rwanda. Ni imipaka yafunzwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 nyuma y'uko umubano w'u Burundi n'u Rwanda utari wifashe neza, ariko ubu nyuma y'uko haje impungenge z'uko imipaka yose bahuza na RDC nayo ishobora gufungwa, biravuga ko abarundi baba bari mu biganiro kugira ngo bafungure imipaka yabo ibahuza n'u Rwanda. Ni inkuru zakomeje kuvugwa. Hangira ngo harindi makuru yandi yakomeje kugenda garukwaho bica amarenga ko iki cyumweru dutangiye gishobora kurangira ino mipaka ifunguwe. Ati ese birava he? Kurikira ikiganiro nawe uraza gusoza usobanukiwe na byinshi utaramenya kwirebana n'inkuru z'u Burundi. Muze kunyemera rero tuvuge kwitwa General Masunzu no umunyamurenge ushinjwa kuba yarabagambaniye akaza kubica. Uyu mugabo hari andi makuru akomeje kumuvugwaho, ariko turaza kubitwara hamwe n'ibyo witwa Omega, General Omega, n'abagabo babiri bakomeye cyane, umwe no mu FDL undi no mu FARDC. Byagiye bivugwa kenshi ati bapfuye, ahandi bati oya ntibapfuye, ariko none twamenya makuru yuko yaba witwa Masunzu ndetse n'uwitwa Omega bombe hari ikintu gikomeye cyane M23 ibazeho. Reka twanzike duhere Burundi hagati ya gahunda zihari zikomeje kuvugwa na M23. Uburundi mu mpera za 2023 nibwo byabaye officially ko abasirikare b'abarundi bari kurwana M23 no ku mugaragaro nk'ababyemera. Mbere yaho gato n'ubundi abasirikare bundi bari basanzwe muri Kongo, ariko bari mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano pana mu bikorwa by'intambara. Biza kurangira Uburundi binyuze muri perezida w'igihugu Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye bemeranyije ko Uburundi bugomba kurwana intambara. Ibi byatumye ingabo za EAC zihita zisezererwa igitaraganya mu burasirazuba bwa Kongo, zisimburwa n'iza SADC nazo zari zije mu rugamba. Icyo gihe nabwo urugamba mu by'ukuri ababyibuka rwabaye imberenge, ruba urugamba rukomeye cyane. Haza kugaragara umubare munini w'abasirikare bapfuye bo mu ngabo z'u Burundi za SADC, ariko wenda za SADC uyu munsi sizo turaza kugarukaho kuko nazo zikomeje gutaha urusorongo, umwe none undejo nuko bakomeje gutaha. Ahubwo turagaruka ku ngabo z'abarundi. So ubwo mbanje kubisasira kugira ngo ubyumve neza. Muri icyo gihe ni nabwo u Burundi bwihakanye abasirikare babwo bagera kuri 69. Uyu n'umubare munini w'abasirikare bari bafashwe nk'amatekwa cyangwa se matekwa z'abarundi M23 yari yafashe. Ntekereza ko icyo gihe ababyibuka neza perezida w'u Burundi yarabihakanye avuga ko ataraba Burundi kuko ntawo Burundi wafatwa na M23 atahubwo n'abarede tabara bagaragaje babambika intwaro baba impuzankano mu rwego rwo kuyobya uburari. Ibyo nibyo batangaje, gusa nabo kuri bari bakuzi. Intambara yarakomeje mu bitandukanye, abarundi bakomeza gufatwa abandi bakicwa. Kera kabaye mu mujyi wa Goma ubwo wigarurirwaga, bivuga ko abara abarundi nanone bafashwe bagiye kuri Stade Unité hariya i Goma bakaza gushyirwa ku ruhande kuko n'abanyamahanga of course, kimwe bura na FDL muri M23 babafata nk'abanyamahanga n'abantu bashyira ku ruhande, hanyuma abene gihugu bo bakaganirizwa, ababyemeye bakabentegera, abatabyemeye bakaba banasubizwa mu buzima busanzwe. Nuko biba byestaye. So ku ruhande rw'u Burundi rero ngira ngo tugaruke mbabwire uko ibintu bikomeje kugenda byitwara. Leta y'u Burundi amakuru aravuga ko yabiri mu biganiro by'ibanga n'ubuyobozi bwa M23. Nimvuga iby'ibanga ntibigire uwo biza gutungura kuko twabonye abasirikare b'ingabo za South Africa
ndetse n'abandi ba Malawi na Tanzania bataha bakanyura ku mupaka w'u Rwanda na Congo kuri Grand Barrier, itangazamakuru rikimwa access cyangwa se rikamburwa uburenganzira bwo gufata amashusho. Ibyo ni ibiganiro byabaye mu ibanga bitigeze biza mu itangazamakuru kandi koko byaranubahirijwe. Icyo gihe baratashye, uretse wenda kubona imodoka zivuga ngo zigeze Musanze zigeze aha, nta wari uzi ngo abazirimo bameze bati. Icyakora twaje kumenya ko amakuru yuko abatashye none nabare barwaye, barabafite ibibazo bitandukanye n'abagore batwite, ariko harimo na casualty nyinshi cyane. Ubona ko n'abasirikare bagiye bahura n'ihungabana bigendanye n'ibyo babone muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ku Burundi naho rero ubwo nuko emeze bivuga ko harimo ibanga rikomeye cyane hagati y'u Burundi na M23 mu rwego rwo gushakisha uko bano basirikare yabafashwe mpiri yaba abayamanitse bose bashyikirizwa u Burundi, kandi bigakurwa mu ibanga rikomeye cyane. Nimba nabwo bazakumira itangazamakuru I don't know, ariko ijyari nuko imbaraga zombi impande zombi ziganira zigahuza imbaraga zikareba nuko zakemura ikibazo. Gusa ibi muze kubyumva neza, iyo habayeho ano masezerano yo kudiringa mu ibanga, nicyo abantu batamenye kuri zirangabo za South Africa zerutse gutaha ndetse na Malawi na Tanzania bavuga ko barwaye, harimo n'abagore batwite. Gutaha ntibijye mu itangazamakuru, hari ikiguzi runaka bisaba. Icyo giherezwa bande abagize abakumiriye iryo tangazamakuru, ati ntago muraza ko bamwemerewe gufirima, ntago muraza ko bamwemerewe donc gufata amashusho. So kugeza uyu munsi wa none rero igihari kiri mu bikomeje kugenda bigarukwaho nuko u Burundi na M23 niba koko bari mu biganiro bigamije kubasubiza bano basirikare bagiye bafatwa mu bitandukanye, ni inyungu za M23 kuko ni ibiganiro by'ibanga. Binavuga ko rero u Burundi bushobora gutanga amafaranga yo kugira ngo bugomboze bano basirikare, kuko hari ababitswe imyaka myinshi, bavujwe, batakajweho amafaranga menshi ku ruhande rwa M23. Ubwo rero ukibaza ibindi byose uko biraza kugenda, nta kundi nuko byose biraza kugenda n'undi byitwara muri rusange. Ubwo n'u Burundi twavuga ko biri mu biganiro by'ibanga na M23 kuko bayabasubiza bare basirikare yagiye ifata mu bitandukanye. Ntekereza ko ku ruhande rumwe ni ikintu cyiza cyane abarundi kuba bakemera kuganira. Ntekereza ko M23 kuba yakemera kuganira n'abarundi niramuka ibyemeye, ngira ngo iyo ni inkuru ikiri biravugwa, tugoma no gukomeza tugatohoza tukareba uko bimeze. Niramuka ibyemeye, ntekereza ko bazanabasaba n'abandi bahasigaye muri za Uvira ko babavera ku butaka bagakizwa n'amaguru bakiruka, kuko uyu munsi Goma yashyizwemo ubuyobozi bushya, Bukavu yashyizwemo ubuyobozi bushya, kandi iyo migi yose biragaragara ko harimo itandukaniro ugereranyije nuko yari imeze ikirimo abazarendo, ingabo z'abarundi ubona ko bakoraga ibikorwa byiganzamo ibyo guhotera abaturage. So ngaye nguko rero ubwo ibiganiro bya M23 n'abarundi nuko byifashe, turagumye wenda dutohoze turebe uko bimeze, ariko nayo makuru namenye. Ikindi nababwiye ngo turakomoza kubirebana no gufungurwa k'umupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni imipaka yafunzwe mu ntangiriro za 2024, ikaba ari n'imipaka kandi mu by'ukuri bigaragara ko kuva yafungwa hagiye humvikana urunturuntu, umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi urushaho gufata indi ntera. Abaturage benshi inzara irushaho kubamerera nabi, bahitamo no gufata iya mbere, barahunga bajya mu bikorwa bitandukanye, kuko bigaragara ko inzira yo mu Rwanda werekeza i Burundi nimwe mu nzira zakoreshwaga cyane n'ibicuruzwa biturutse i Bugande bibyohereza mu Burundi, ibicuruzwa biturutse muri Tanzania bibyohereza mu Burundi. Wenda ubwo bashatse ukundi kuntu babikora, ariko biragaragara ko ni ikintu cyagize negative impact cyangwa se ingaruka mbi cyane ku baturage bahahiraniraga ndetse banagenderaniraga hagati y'ibihugu byombi, by'umwihariko bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ni ikintu cyaje kigakoma mu nkokora ubukungu bwabo. Nanavuga ko ari ku bihugu byombi. Perezida Neva ibi kandi yabikoze agamije gufungira u Rwanda ngo indagara n'imikeke, nibyo yasobanuye. Ntekereza ko ibyo bitatuma ubwabyo ubuzima bw'u Rwanda buhagarara, kuko nta bicuruzwa na bimwe bituruka mu mahanga binyura i Burundi kugira ngo bibanze kugera mu Rwanda. Ibyo byo nta bihari. Biragaragara ko rero kugeza uyu munsi wa none nuko amakuru akomeje kugenda yitwara. So igihari rero mu makuru twamenye, u Burundi imipaka mu gihe cya vuba cyane ishobora gufungurwa
ariko kandi muri uko gufungurwa bikavuga ko hari ikibibanziriza. Of course ikibanziriza ni iki? Ni ibiganiro bigomba guhuza impande zombi, hakarebera hamwe ese byitwaye gute. Twebwe abarundi twafunze imipaka yo ku butaka, dusiga inzira yo mu kirere nk'igomba kuzana abanyarwanda hano i Burundi cyangwa se ababishaka. Ariko se ko twari twafunze inzira yo ku butaka, u Rwanda turaza kurubwira iki kugira ngo ruyifungure? Hanyuma nyuma tuyifungure, nyuma yo kuyifungura ubuzima ku mpande zombi bukomeze. Nibyo ngibyo bagomba kuba baganira. Iki cyumweru tuvuyemo rero ni cyumweru dusize cyangwa se ni cyumweru gisize uruhande rw'u Burundi na leta y'u Rwanda bivuga ko baba baricaranye ku meza bakaganira. Ubwo n'u Burundi bwohereje intumwa zabwo mu Rwanda. Itutangiye iki cyumweru izo nkuru rwose tuzisize inyuma. Hanyuma reka ture ko ari cyumweru cyuko ibintu biba successful, tukamenya duti byakunze ibyo bashakaga, imipaka irafunguwe. Kuko amakuru mfite bitabaye ibyanga, u Burundi n'u Rwanda imipaka ishobora gufungurwa bitarenze iki cyumweru. Bitarenze iki cyumweru. Ibyo byose rero nibirebana n'amakuru akomeza kugenda agaruka n'ubundi muri rusange. So ku Burundi rero ubwo nuko bikomeje kugenda byitwara. Reka tukomoze no kwitwa Masunzu mbere yuko mbahereza izindi update. Uyu mugabo inkuru ye tuyitwarira hamwe n'uwitwa Omega. Uyu nguyu ku munsi w'ejo twamugarutse tubabwira duti Oscar Barindagize ati aho abatwara twagiyeyo ntawe twabonye, nta n'umurambo we twabonye. Atari ko amakuru ye tuzabatangariza vuba hanga. Ni imvugo afaseva igaragaza ko M23 nibo bantu ba mbere bazaho Omega ari, niba yarapfuye cyangwa se atarapfuye. Icyakora turategereza nkuko babivuze, baravuze ati tuzabatangariza amakuru mashya. So icyo namenye rero nuko uyu mugabo ngo ni Omega wari inshuti y'akadasohoka n'uwitwa Masunzu nawe kuri ubu uri mu mazi abira nyuma yuko agambaniye bene wabo b'abanyamurenge, ndetse ntekereza ko yanagiye abikwa kenshi cyane, bikaza kuvugwa ko rero ibi byose yakoze ko kugambanira abanyamurenge ni ibintu byababaje cyane. Ariko kuri inshuro noneho uyu mugabo byavugaga ko ari ikisangani bidasubirwaho. Amakuru yamaze kuba amenyekana ko yicariye hariya mu gihugu cy'abaturanyi i Bujumbura, niho yibereye. Hanyuma mucuti we rero Omega ngira ngo ni umugabo kugeza uyu munsi haravugwa byinshi, harimo no kuba yaba ari kuvuzwa kugira ngo azashyikirizwe u Rwanda atarwaye. Ibi byose nibihari. Amakuru yo kuri Omega ndetse na Pacific, aba n'abagabo bombi bagiye bateza ibibazo bikomeye cyane mu baturage, ariko uyu munsi bari mu maboko atarayabona ko nakubwira. Ubwo rero ibya Masunzu kuri ubu yibere hano i Bujumbura, tutazi ngo arahagana he, hakamakuru akavuga ko yibereye i Bujumbura. Icyo nababwira cyo nuko uyu mugabo bita Masunzu isaha mushobora kumubona mu biganza bya M23. Hanyuma kwitwa Omega we nawe ubwo reka dutegereze turebe ko byose bikomeza kugera byitwara, ariko ni ibintu bigaragara ko bitoroshye. Ni ibintu bitoroshye. Ubwo turamutegerereza ku mupaka uko byagenda kose, agomba kuwambuka akaza mu gihugu cyamubyaye, akaza mu Rwanda nyuma gutangaza amagambo menshi kandi atoroshye. So reka dusoreze ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe itangaje ko u Rwanda rwari rwasabye Ubwongereza gusora itangazo rivuguruza ibinyoma byatangajwe na Minisitiri ushinzwe Afrika Rod Corinne, aho ndetse no kubisabira imbabazi. Ubwo ndavuga iri tangazo ibinyoma bari bakwirakwije kuko byagize ingaruka mbi ku isura y'u Rwanda. Tariki ya 26 Gashyantare 2025 ubwo yari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko, Minisitiri Corinne Heiberg yabashijwe ibijyanye n'impfu z'abakristo 70 baherutse kwicwa n'umutwe wa ADF bakoreshejwe imihoro, inyundo ndetse n'izindi ntwaro gakondo. Imirambo y'abantu bose uko ari 70 yasanzwe mu rusengero muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu gusubiza, Minisitiri Corinne yahise avuga ko yahuye na Minisitiri Nduhungirehe i Geneve bakabiganiraho, ariko u Rwanda rugahakana ibirego byose rushinjwa. Nta magambo yavuze. Ngira ngo rero u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda
ubwo yari mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru tariki ya 2 Werurwe hari ku munsi w'ejo, yatangaje ko ikiganiro gisubiza icya Minisitiri Corinne yagize ati ngo byateguwe hakoreshejwe AI, Artificial Intelligence. Ati twahise duhamagaza ambasaderi w'Ubwongereza tumubwira ko ibyo bintu bidashobora kwihanganirwa. Tumubwira ko mbere na mbere Minisitiri ushinzwe Afurika witwa Lord Corinne ko ibyo yavuze ntabwo ari ukuri, kuko ntabwo twigeze tuganira ku bya ADF. Mu bindi ambasaderi w'Ubwongereza yeretswe, Nduhungirehe yavuze ko harimo gushinja u Rwanda gukorana na ADF. Gushinja u Rwanda gukorana na ADF ni ibintu rwose bidashoboka kwihanganirwa, kubera ko u Rwanda tunarwanya ahubwo iyo mitwe y'iterabwoba. Cabo Delgado turiyo. Icya gatatu, kuko kubera ko ari Ubwongereza ibyo bavuze byagize ingaruka mbi, ugasanga abantu babifashe nk'ukuri bavuga bati Ubwongereza bwabivuze. Ni igihugu gikomeye gishobora kuba gifite amakuru. Yavuze ko hari ahantu bari batangiye kwandika ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga ko u Rwanda rufitanye isano n'ubufatanye cyangwa se na ADF, byose bitewe n'ibinyoma by'Uminisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika. So ngahe nguko rubwo nukwemeze, u Rwanda rurasaba ko bakanika ibaruwa zivuguruza kubirebana n'ibyo batangaje. Ati rero niyo mpamvu twasabye ko guverinoma y'Ubwongereza itanga itangazo rivuga ko ibyo minisitiri wabo yavuze atari ukuri, kandi bagasaba n'imbabazi. Ntabwo bakoze ari amatangazo, ahubwo minisitiri wabo yandikiye ibaruwa yemewe ivuga ko ibyo bintu tutabivuganye koko. Ngaye nguko rero, ariko bagomba kwandika ibaruwa yabo nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bakanasaba imbabazi. Nuko nguko biteganyijwe. Ubwo rero ibyo nabyo reka tubitegereze turebe uko biraza kugira byitwara, ariko kugeza amaginga ya abasenga musengera abaturanyi b'Abarundi, ubwo nuko bikomeje kwitwara nyine nta kundi. Mwakoze cyane rero, ngira ngo mbangirageje kuza nyanyuramo nirukanka cyane, munyemerere ubwo tuze kubana no mu yandi makuru turaza kugenda tubagezaho. Hagati aho gahunda zacu zo zirakomeje, ntimucika cyangwa se ngo mujye kure.